Tala Fou fa poponga mo Tala Fou malisi o fonga le la mo le nei tae se fulu tolo November lua felua tolu. O talo sanga ina le te whātu ora tanga tai pito whai ngōwhio na apo ia ngase ina ia pui ila tau mai ngalu pitola tamai o le COVID-19 le ua pepesi le atunuu. Na tā ua le whaatonu silo le soifua maloloina lau tele Dr. Nick Jones o le unga o suenga ia na whai eisua vai leanga o le whai numero tangata ia awhie le COVID ma mali liu mai ai. O ta umai ele si itia pea o ea awhie le COVID se fuluiva i totono New Zealand. E silia ma le 5 valu se lau tangata na whaamaonia i le vai aso taluai ma le silia ma le toolua se lau o lo ta awhie i whale mai a o loo a awhie le vai rusi e awhie le toolima i potu mo ngase seti ngā ina. I te tono le vai aso ato ai o mai le aso 5 November e to asfuluiva isi tangata na mali liu le COVID-19 ma o ato ai le numero tangata mali liu i le to tolu a whewha se lau wono se fuluwha. Na ta ue Jones o ngalu fau le vai rusi e fōlinga mai e ta iono māsina matitupu. Ma au avio le vai rusi leolo i eile teiminei e fōlinga mai e mā fuona o whaasolo vai le malo si o fita tau o le tino e te e atuai i whaama i whaatase masuinga o ta'wilinga o le vai rusi. Na sauno ai Jones e te tau i tangata e pito whai ngōwhiona o sofa i siama ma vai rusi o na whaamauti noa o lo ato o toa o lato tui pui ma tui whaapopo le COVID ma vavio na whaao ngā whala au motonga fitinga pe a whai aia a fie le virusi na ta wale te whaatu ora o tangata i fōlinga mai pito silo na manuia mai se isi tui whaapopol COVID-19 e au fie i lato i lunga atol ta i fitus 15 tau sanga le mātutua o Māori in Pasifika i ta i ono 5 tau sanga nga i lunga o Māori fo in Pasifika i lunga atol ta i 5 tau sanga le mātutua ma i lato e ngase tō mau. E ono whea ngai Wellington e male uti o le Sawavai ona o le mama o paipa male umio le taimi le tau mawhanawhana o le a mango ma mātutu wai le a ai ma o le whautuanga au nanga mu whaalawla whaafosei e aona a matawa a sao le Sawavai. Na ta ua le polisile le Wellington Water Tanya Haskell o se tūlanga lelelei mo se kampani mo le Sawavai le mawhaio na whaasoato le Sawavai mo umia i tangata uma o le tela vaenga Wellington o le awaitu unga mua mai ta ilua aso ma whaonga e ainga la tau paipai e fui eito ngā la au ma whaatoanga peitai e le o toe mamawa e si itia le la pata inga lona tolu e whaatapula aina i ngā yo inga umalava e whaonga ai le Sawavai i whafo e le whaatanga ina i o na fufulu ni ta vale e le whaatanga ina foi o na whaonga whanga au ai ngai whafo whale pe o na Sāmoa Haskell o le mango le vai tau le tau mawhanawhana le ua valo i aina whaatase ma le mama o paipa o mawhoi foi o na au fiei ma le vaenga mo le pui ngā lau tele i lapata inga mo tau mawhaingai whaasawa i le Sawavai. Wana nafina sava vali e niso i lato e langolango ina Palestina i vaenga ese o New Zealand ma savala au ina ia vavewhaia ngai o inga tau fiele tau ai kasa e sa potu fo i tangata e langolango ina Israelu i se sauni ngai St. Heliers Beach i au kilani e vala au i le Hamas ina ia vavefa sa o loto le lata ili to olua se lau fa se fulu o tangata Israelu o lo o lato avefa malo sia o le solomo Palestina na amata le nofanga au tu o whainga fa apisinisi au kilani au Tia Square lea safa ini saunoanga whaata seima se minute na whaalolongo ai whaai ui se haka sa lipotia na iei le tasi te ita ila Green Marama Davidson whaapea ma le whaipule Ricardo Menendez March ma safa i fo isi saunoanga le whaipule le Green o Colwys Caraman na mai ona whaawaule le solo i Queen Street le matanga luenga le vai whafo ma whaata wa inga mai to tele leo sa iai e leo ina le saunga le mo sa tusi atu le whaala potupotonga o le Palestine Solidarity Network Aotearoa ia Chris Hipkins whaapea Christopher Luxon i lea soa na nafi ina ia au wai whaatasi New Zealand mawhalani whaapea maisi maa lo le laulangi ina ia vala au e tau fia le tau ai kasa. Wa tālasanga ina i lato e ana whale talawai le whainga malo leo le ase e atu e ta ia le atuna o ina i whaata atia ese la lato folanga e toe amatai o na tutongi tau o talawai o na ole popolenga i le toe fo i o tangata ngā se fili po awhala au mawaila au motonga fitinga lato te ngā whatia e tutongi i le paketi le masina o me na le toe tutongi na i ngā se le 5 tala mo lato whala au ai maua fua
O se fuwanga na si ite le tūlanga manui o ngase, masa te lei fo ile taimi o whai ngā luenga I whale talawai, e tala noa I matangata ngase, pe ona ta ua Gemma Perry, o se tasi yeito mai mo whala au mo tonga fitinga I te awa mutu, o le fuwanga le National, o le toi fo I o tangata e tutongi tau whala au. Wangana I tangata I Community Services Card po le Super Cold Card na Tāwai Perry. O le atoi fo I lava I le tūlanga sa I mua e whetu na I ngase po le whawhanga o lātou whanau po le tutongi o lātou whala au e puipuia I lātou mai le ngungu o Perry o lo tū malo si se loilonga o le Prescription Access Initiative le sao ina ini tali e lua se lau tolu se fulu lima mai whale talawai e se lau se fulu I vai le atunu ia afianga e o I tangata pe ato e tutongi tau whala au mawaila au mo tangata se le atunu. Wa whaupopo ina le numero sui o pol kalame pol whala putuputonga o le Christchurch Call a Dame Jacinda Ardern e tau fienga yo inga whaatup whaalawlawe o ngaonga e whaasala lau ilunga o upenga ta whailangi peitai o lo whaituina le isi te fono le whaala putuputonga le President Farani Emmanuel Macron ia company te telo le kukol ma le meta ona ole le awai I le fono sa whaie le a sofa rai le talawai o le uofi atu le AI po au au nangal poto whaafolinga o masini le Anthropic ma le Open AI I le whaala putuputonga whaatasi e maisi au au nanga fo le Discord ma le Vimeo o nisi whaala putuputonga fo e fitu ma nisi fo isu I fo e se fulutasi o le Christchurch Call Advisory Network e tu sai ma se pepo whaamatalanga sa whaalau I loe le asona nafi peitai e le ini suia le meta le sai ngomo mo le Facebook whaape ma le Google na awina atu I le fono I pale I falani na Sāmoa Macron I le BBC ina ua mai a le fono e atangia mai ai e le otoi mana na o le meta ma le Google e whaatino ala matawhai oi. O le Facebook le na whaasala lautu usa oi se tau le ana o sfa inga whaatelo lisi I le asos fulma lima o matikala I estete ma a matai loe Dame Jacinda lea vala au po le polkalame I le luafis fuluiva ina ua tula e mai ia o sofa inga. I le Pasifika Sa whaamania te ta I le fono ato moto al Pasifika le avea yo Baron Waka o se tasi sa President il malona uru mwhailau tusi po le whaululunga fo le fono e ui tūlanga whesilingi e ina o le whaanga solonga o le whainga whilifili ngā Waka a o se tasi na yeitu o inga ine mata upo a o I le whainga maloa na uru na tetewa ese ai mai rarutonga le usunga fono na uru a o whaanga solo le fono tanga na tali le palimi o fiti se tiveni rampuka na tali le palimi o fiti se tiveni rampuka ina ufsilingia le leitio New Zealand e whaapea e leo I lato ni whaamasino sao lato tauli mai na le filfilinga ma o se vaenga le toi au mai o mai korenisia I le fono o iena malanga I kiripati ma toi au mai korenisia ma whaamauti no le toi avea peo I lato masui o le maaftanga o tomoto al Pasifika na o atuia ua mawai le Pacific Forum e na o lato toi fono ina ma e tele lava vaenga ma anumi le amatanga o lana no fo inga o le pale mi o fiti o le ua mai ona toi auli ma wha fola pe ona saunoa rampuka sa patipatia I fo ita I le whaatinonga le fuafuanga mota I ala a wale Blue Pacific o tapenanga umamole atina e ale Pasifika. Ita alonga, o le vaiasta loina whaiele taamisanga tāpolo le visenga iwa ma le sfulo kolisi Wellington le College Sports Wellington I le Malaya Trentham sa manu malo ai to aiwa whaafia I le Best Crows sa tamaita I le vaenga le Juniors e lana Crows e fitus fulfitu o to aiwa e le visenga iwa I le kolisa Wellington Girls College ma o se tasio fitu pupula o alo mawhanau ale a onga tanga polo Sāmoa I Wellington Wofia tunele au taita o fito le manu Sāmoa I taalonga le Olimpeka mo le taimi mua ina ua manu malo le taalonga Papua New Guinea isu enga o le au mai le Oceania ai o le taalonga luas fulfai le ai o le taamilusanga le Oceania Qualifiers sa whaie le Brisbane ma sa tau vai mai si au mai le Oceania wanganai New Zealand fiti ma Australia ia sa wha mautuina o lātou avanoa I se taamilusanga ua tuanai sa to italio mai le li o wa amaliko a pelu mai falani e taalo ai I lea taamilosanga. Sa taaweli po tel TV tasi la sona nafi,
A tono wala ta ina saini se ioenga mo se fai pelenga ile vaolu pe soli ai Joseph Parker maleli o Dion Ty Wilder o se tasio tamafusu ile lalalangi e pito malolosi ana tui mai ono fai e Saudi Arabia a ole iyo ole kirisimasi na faali el TV tasi o ye ini vaengo se malilienga mo le fusu anga ile asolu sfultolo te sema ma ole asofo ile ole afa ise isi fusu anga tele maleli o Anthony Joshua le sa ya fa ole fusi ole siampini o lalalangi el WBO mai Parker ile lua fis fulambalo wata awe fa pe a fai ai alo iona fa tonu wina le fusu anga ile va Parker ma Wilder ola aveo se tasio fusu anga tele mo Parker talo mai le taimina fa inai I ai ia Joshua ile masina o mati ile lima tausanga ua toa nai Tala Fou ia male si ufonga le lang moa mo le nei vaenga o le tai ao.